makeup ta you will drink pa salam nidle khanui thot sokrada kle football players no tum psychodly no tum ni as good news aga share sangai gijbaba manipurli minerva football academy hi trial ungi da le hi manipur district ka tong ni sare laka final selection hi imphali salugin imphal arui khuman lambak stadium ni sal ba si pai ka ukhrui ba date 23 li ungta dle kala ukhruli sa ki dakle hi ba final selection ukhruli sali hogin jene hi ba opportunity kham thane imphali le dakle bingla sabai ka iba ukhruli ka jang sangai ni trial yang biji ba na thumna la theiser le re atun arui sudi ba uji ni gya trial rak le ji ka paim ning ni trial khara ji stadium ji puina na na ni cha hara ni ka chili select chung da sala mun ni ukhrul ba hili opportunity hi matha mai le na thumma aru situation hi mam thau du gi da sayu ngam na chili pom hau gi da asi onali thalai na nga che la ka hi saklai na ukhulis khuika khmi ne kala final selection sagai bi hi ma free scholarship ina sam mang gi ko athumuli pe sa la ka perme ji ka chingkuma khali 4-5 lakhs ka tha ka da ne ka ithumui dalen khali players kham tha bi hi ba free scholarship ina kui da ne juwana P23 chun the one hi natum trial hi lira chang mi serlo apam no ba bakshi crown ni sare bakshi crown yang pung hi shini mukhai go na hobokra juwana under 10 12 14 16 18 he will get the correlate le the claim hi bi hira chang mi serlo ashu chingkum hi 2018 pong ni mi thui jang bi hina 2018 pong bi hina under 10 ne color mai thui ji under 18 by hinaba 2009 then 2009 kala 2018 ni ka proud alung ka tong chi ba trial hi ra chang bai re ju waina natumna hi opportunity ka hakka lage da khuilaka trial hi ra chang mi serlo the 23 jun thon hi samung serse asi itu on trial li natumna reti sal ka rami serlo yo itu on ji samung se share